Yesus kasasait koromomoli ay soko ira sinulungan kadang kotomo Yesus nasoliho ay soko ira sinulungan kadang kotomo Yesus nasoliho kadang kotomo solido di Yesus. Ano misi sa takad iswang sambayang? Inarahingan iswang kerajaan sorga, kasuwabon diti, amo o ginagina kataadan dahay, tuhara titimpu om kasiwatan kagu dahay do kapagyampay, maya dot sambayang iti. Kung si komantado sa kadungno, gisambot alumis piramutan dahay, mantado kasalimpunan, gisamba apukusan. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabarsakod asanong kaswabon, asanong hari no di bain hoy. Asanong hari Salasa kumadatid ensanan. Puji Tuhan tu miagalit apurimanan dati awayan dati kaswabon da bain no insan ta kapakaguh dat kapagyampay maya dot kay sisan da sumambayang ikalansanan dot sanang-sanangan ni pidi kasadop. Siyo dopok pakagu di bain no. Yati naman di na daruman kagu titu. Jadi dit adi atur kopi ko pasyon eh. Miampay dat amu may da kasupan di manuk. Kano may tako patilang buso pelajaran dati kaswabon na bahay no. Tuluh na po panambarasan dati da bahay no nga karuol da ginawo. Atumbaya ano ko dat sebagai tulun ikaw mo yun na tulun dat ikaw mo takod orang biasa nga insanan toko nga nakombalat na kawaya iti kamondat karulo ginawo. Gisambaharan no nga ilago dusundat sosoro kud kaboras at ay aruol no hot ay pumbangan ok pulo di akain tanga aruol na opigi sa pisaw nga aruol ka pia opigi sa tundundo ka tepat kari. Sekira na pod miagal ko asinduala na tinandati olingos harapilat nga asinduala na paginawo tok iho na pakasarom gaudut tudut takay dat nalihuan kunari ka hingga di nalihuan asarawi asaraw nuno na pay one side tulun kumadati sakirad kasindul lagi nawa dati hingga di talihuan ay iripay kamon ko sebagai tulun orang biasa orang normal susah takay mo maliho. Inagi kasanongan da tulun asanong ta kamo maliho nga inagiit na purimanan natin no kasinduol tok iri kabarasawa kundat kaus ko igitan ko matay ka ay olihuan. Ilo karuol lagi naw dati nga magisusuay harohi it miagal no pati boros nga ay karuol dia nga karuol wakon kombali hadit dat ay pasal no cake bo patut iti
Yati-yati kasyang ay ay milok kumayan dat ay arait na po ko kapurimanan dati tim magisusuay. Might site di ladiin rubay nagi. Umbal pa elda sumaliwanam sumuang kago. Jadi itinapot ko mo dat kapurimanan suway tulun suway kapurimanan. Ah, takay magyagal kapiyati nga haroy magya kasariit. Hari milo dati kumunot it pagyagalon. Pingkan nagid iswang dat kotbah. Pero to ko ginumo iswang ga isa gereja. Obuli siya kotbah kadito sa nga ay ti sayo oro yan. Iswang ga kasinduol la ginawa nga iya dihi. Tapot kad yung dodorong. Pakasuang ga point ko piyo manta ko pa undara ko. Ay wala di mundo dorong tido ay peng kukurela susuay. Okay bagi. Okay lo di. Amoy mundo dorong yung main no mbala sumaliwan no semua kago. Okay. Jadi iri ni kamo yon dat ay lain padang lain bala lang. Oy tamo tabuk nga magisusuay maginawa. Iti kasusahan patay ka iti korwol la ginawa dati nga magisusuay ka daw. Kundi ka isiso. Ikano dat manginggorit dati nga magisusuay. Kundi ka isiso. Iswang da Daniel pasal 6. Ino pwede kaswabon kanihab nga nembulayan dati. Dot i Daniel i raja. Kamo yan takod. Nakasulong garong kasip. Ino pa'y undang-undang kat media Persia. Nga sekira na pad intangan to kala undang-undang dilo nga paing kukura dilo dilo. Raja piya nga ay so nakuwasa. Okay? Musti no ka. Onggok dahi raja ondo sisyo dat tuk iho no di sambahon ka. Matu di siyo no sarawi Daniel lo kapaing kuro. Ngoyo mo ti sunuday i Daniel po nga isyo net sumambak kinorhingan do suway ko iya. Isuang talo na punta daw ka nga to it kasituk no pay raja. Kasitak no pay siya ki. Kondorong isyo. No, jadi boras sa kangamila. Dia merasa sedih. Osudu, kani ko osudu ilo. Orwol ba ginawa lo ba? Orwol la ginawa siya tu di siya kahano po pwede di Daniel. Tumanod na pod ayat dati. O podom 5. Daniel 6 ayat 15. Sira no po norong di raja iri nga isya no po no gadi hot sedih da dusun eh. Mihad ka nga kani ko asalo mihadom kani ko sedih. Otod nga kay hadi ki. Maka sangat sedih lah ia. To. Itini kemundat palad ka. Checkmate. Checkmate na balot yun. Maghihumisiralan na pa yung kukura pa pwede di Daniel. Gisamnod. Kataw na bata daw. Manatas kasahari siyo. Nga ay saan na pakurayan. To. Nolohaw nga matu si ahli hukum daw. Haro ipagwam. Haro potay ralanti ko pa yung kuro. Tumanod na pod.
ahli hukum nga aiso no ralandet milo olunggui sedih olunggui bilaid man olunggui oluuk muram lah muram mo oluuk ke pama olunggui lah olunggui mantad ko no tonob no ditadaw atok ararawi mo ti dilot ilet minomorong kasip diolo ongay tomod rikot dahirid dan raja minito guangi raja minoboros ilay ni raja datumano dapat undang-undang at media Persia aiso no mo ti pagaduhan tay ketentuan dit posaliwanan da raja it amiloh daman simbanay siyo imiloh da simbanan tuman dapat undang-undang raja piya nga ano milo monimban no kapo di Raja Darius palad kasi yogi isiya na pwede nga tumangkaboh na isiyo gumanggaraw na isiyo tumongob na isiyo olungguy na isiyo harongay na pwede orwol na ginaw siyo rikot na kagulat pagaway daw tumano damutid undang-undang at ay media dan Persia raja piya nga ano milumonimbang iti ka irih piya nga mikuo bodid aratan otogod magisusuay no pohot kapurimanan di raja mantad ko no tonob no ditadaw tu ino po'y hukuman nga 24 jam mandatory kadi di raja ngoyo na pakatuy do kayo hisiyo ka ngoyo no di ngoyo onwo patamon dahil mandi patamo dahil gua singa boros di raja kumadi Daniel kinorohingan di sambahon nu dot aparagat isiyo no dahi popoidu dia kumun po nga iraja nga aiso no pakukurayan otumbayaan to kod ilo piat amu otumbayaan do kinorohingan tay ko otumbayaan ni kinorohingan nga humarap pa lumansan kuma kinorohingan sira ni po kawaya yulo dot ay kanta kandit aiso no ralan otumbayaan ko isiyo nga sumambayang miagal no badati sira dat amu to kono kumbal no sumambayang ato ko otumbayaan kin komon kuno pada otumbayan nga tumanod otumbayaan id har kinorohingan nga iborosanad ya Tuhan ada nga aiso mahat ay komitmen dati da tumanod nga sira ano pod ontok kolo komoyon dat kasusahan do koposyon doho no po katumbayaan no kasambayang hay ibo harus ang ulunat ay minanarita do pangalaman daw sino makay motuka taxi ay lanto ko nati taxi kaningaw keke say milad hinado kayo doong siyaw mo manaw 114 iya di nako basan di lah itango birik nga piwan sayan nga dit harway gamanuru agadi lumasu ataman di minsiyaw atok sakay mo titi sangulo no tandu nga bujang pod antakan dila kasi sumudop-sodop tok naragdi mo to ka irini pod da si hiti kongonduan nga
okoro o kundi perumahan ko kasi moda sih. Tu tumuong jadi. Ayay na di ayay na di sambayang. Ay bagadi haranun no katumboyo dat hare di tambalo tidit. O sonong imatugiyahit ay teksi hidik botilom. Ay botilom ka teksi. Gisambon na korikot ti siya dirikotan daw. Nga inapay kamuan ko dihilo nga hali piyad ay magaku ni siya inapay kapasiyan di siya nga osado kumakinarohingan. Sayran pa kawaya dit miagalit harok kanta kandaak osonong go tumboyo tok kasambayang mo ti kopyo. Hara nagit kombolutan isang sikul di laid isuang go gurup sikul. Sigo gad imbulay WhatsApp di siya kanihabot sambayang ay kuno dokod na jong kita nakud si hopodom siam. Nga antakan no po di nadakatan ako ni ko mo nang borasok nga apato ti bagyabo. Ay kumbalo mong imbulay right ko sumambayang. Iko nga bolutan na hiri gurup nga ay ka right pasal man ba ingay mo si sa oretan. Si rad kori ko ti di harot di tok oyo na po borasat semoga dipermudahkan semoga cepat sihat om it song kakah undot ti sumambayang ko mo yun. Katumbayaan ko dat ihati ka daw nga miagalid di. Sirad hari kanta kandat amo na di kapyo o Taliban. Nala to ko no. Ay sa no pasunduran no kadi Raja Darius. Moy dad ino po'y kinarahan dat sambahan nud atatap. It iyang kau sembah dengan tekun nga kano da po po'y du dia. No kita dati dahilo dat ino pa'y undang-undang hindi nga nakano da minamonsed isuot rung kasip kinasampi na ilo pagaway ang pintari gala pagaway miagal naman iti karaja iti karajaan dati nga pintari ang pintari lat pagaway ngay milandam momonsed ino pa'y isa kanta kanidi nga to umiagalod doon dola hanggang kau dari la tasuhoy ngon naluk kagasaya kabangil lo suab. Jadi isay ino pa di undang-undang ini nga amo na milad man iduo batalon tidak boleh tarik balik. Antakan no po di Nabi Daniel tukom ilo nala anam-anam kadati. Ilo nala anam-anam ba antakan ilo. Nga itirik ngay pinatirik. Bay na pengkuro. Anam-anam kat vaksin. Moda sih to kadit vaksin tu hara anam-anam ki. Okon pembuka anam-anam miri kagalagal lagi bori bo. Miagal na di Nabi Daniel. Isyo nga iyo lo isay na po dako subang makinorengan patamon dahil kukut ta singa anam-anam kadati bay no. Isay na pot nga daruman aabuli semua nga kaday tok iti no kopi anam-anam. Nga ako ni ka anam-anam ilo bo iri na po nga iundang-undang di lo. Peraturan te ka undang-undang kat ay numan di lo unsayo. To kay gia insalawon dat di lo idit sekiro megal ka kaday di lo idi kaday iyo lo no kay lad ay manantu dat undang-undang di lo sekirad iho dog ya nga iyo di ako ako ni ko memilih da tulun nga
ay manguhup ta kagyan nurdi, ang kurangan da gyalo jangkitan kan di ba? Jadi kada ta kapodos sih, kada ta kapodos iti kanta kandet milem mo iswangga kaday, nihinggo da pa nga amilongan swango, pintarinningan ta kan iba-iba, da tumagwanggit lobi kagayo. Katumbayan ta kano po nga harot kantakan haranda ori ko tatimpudot okon no ko oduhan nga sansagan. Ay komun da sansagan ti dendo boto harap milo ta ko pamamili harap papilihan dati. Nga iti no pa komun da sansagan nga amo na milad ano-anuan. Hidup dan mati. Mia galo di Daniel lo bo. Ilo no komun ilo. Jadi iyati no pati nga harap papilihan. Sekirad mila sumuang haro online milo po manuhot tangawlun manuhod ang rana harap papilihan nga korikot ta kono pulot aiso na dipilihan. Mia galo dilo naway andi danilom tok oduya mo ti di oduya no mo ti di hoy. Jadi nunudihot pinendalan di raja alungguy siyo orwolo ginawo tumogod padadit pembesar daw iwawayoan na kerajaan yo kayo no dadit ang pintar buduh kan matusyo gisambot ay isiyo sendiri nga nontok idit numan balas binti idit undang-undang. Moy dat ay so atulun da moy pangasaudit kinenan da singa di ikukut ta singa. Kadis siyo anu awatu pailihod hirik kabangig di gua idihom numan nagisyo tanda ay di cincin materay daw nagi cincin ni dit para pembesar ipagaway-pagaway o kono ko irajaot minanap nga itong pagaway-pagaway nga minanap. Sakira no pod ay manapi raja tokom isway nga manap nga ino di raja no pag tanudon no kamatu dilo kasapay di raja kasapay nga di wawayon daw pemimpin pembesarnya moydet iswang pod haliti aiso na dit panimbanan dan nuno. Guli raja dahilad istana nununuman di siyo isiyo mati nga kay lohi puasa. Berpuasa lah iya data tuang ide. Iyati no puasa nga daw. Kau basan ta kadanga daw. Nga antakan no podim tok puasa mo ti sidong tuong. Osan tuangan idi ay siyo manuhu idit imoy panisiwo ngai darumikot ano gisyo kodok. Kumbal ko mumusoro gisum kodok. Tok. Patumbayaan to ko dot ay iyati na po nga mantad ko gumu ilo kantakan kosinduol koruol pamuhandaman na right ko nunuburu-buruon angay kodok. Kumbala ko it minsing ilo naging maninso. Adi na siya pisinson dongo tuong opasik ko tong pukul 3 pukul 4 angay kodok pot kosaro disinson. Mantad ko gumu karaja kodok. Sakiro dot harohi pianda dan dati nga angay to kodok pamumusoro.
Sekira nagid harohi kainggoritan kasusahan o soro dati nga toko kodok. Paingkuroh pia modop nga hiri nito soro boh. Paing ka nagid it right ko itit miuhang-uhang mo. Ngay kodok. Kodok po mumusoro. Ilang dan rumah turi. Tiadi. Kan kaya di kare. Nga ino pa raja nga ay siya kodok mumusoro siya di Daniel. Paingkuroh na madi siya di ka. Pisoro-soro pumatudi dat pogian dato memang gat pinagian dat na siya di ka. Nga ano kura to puasa ilo raja. Isiyo ka daw nga i-commended mo ti dinoritan da isiyo no pa nga minay di sambah dat kinorahingan da ko paingkuro. Nga puasa isiyo. Hara ka puasa ilot tong bubolian ngay. Hari kanto mo gi. Sayra dot asuab po. Posik ne raja. Osika pararaw to mo di siya domine hirigua. Sayra isiyo no koin somo kidigua idi. Loho pobor sa disyo. Miampai do loyuk, miampai do boros, dit kagalagal dit ay so no lansanon. It anesyo harap dot ay paimpasih paimiawi Daniel. It komundatid jangan tidak po memeloho. Miagali di ay so harapan. Pimpanaw ko na dhilad tinanaman da lusung ko tapurak di kanihab nga. Iri na po di minamoma ko di minggu di gulo. Pomoma ko di bayno suwab angoy ko nga to nung tilibani tanganak kalusong hingga po di alingongoy ngay na po itom ngay na po round. To kompoy hada na tamu nga ay kurayan po. Nimanggot kasilapan na rin ka. Angoy ako mo ti kanihab alunggu inalangkod ka saraw dinopom. Kori kata ko diri nga naratu ni kapiron nga harodi harapan baru. Sinumunih kagui raun. To komhing ko po dit puji Tuhan kang ko po di harapan. Ino pa'y palalangot rinumikat nga alunggoy. Ilo raja sayra dominasya diri ikamundat siya pimanan siya osaraw na pasihom ampay-ampay na napatay. At tumbayaan ako dot tumanud na po dot pengalaman diolo nga aiso no hit kombal no koidu no kuratu olunggoy raja darin mikot pengalaman na pakanta isiyo da manhak ko hukuman dahil kukut ta singa isay na pa'y patamon dahirim aiso no olu tu isiyo kadaw nga olunggoy na isiyo iboros nga aiso no kayakinan aiso no katumbaan na pa'y miyaw. Intangan na po dati isa kerajaan sesuai hukuman. Hukuman na po di antakan di raja ni Nebukadnezar nga tapuy posubon. Korikot ni Raja Darius lubang singa. Gua singa. Pwede siya pumahukom. Jadi sayra na po ay nakorikot siya diri. Lahawa di siya Daniel. Ako kuranang ko di kinasunsudan. Haranang ko sinumimbar pa Daniel ko. Aiso na sinumimbar. Lahawad insan induo intalu. Inghopod. Lahawan tako nga sumimbar. Tok haroy kantakan dati dumya galid di. Sekira na pod intangan dati timpu dondo nga.
Paing kukuro hilot bayan na podim ilo di don raja uman dati purimo no. Saira na pod akita dati la nawayaan di Raja Darius. Bobos piasi mogi humuralan dat ay popoy di Daniel nga ano milo. Ila na kamoyan ko dat hara timpu dat itinopo koru lagi nawo nga awayaan no dati. Bobos no pihad ay mangilag nga hara timpu dat inopoy koru lagi nawo di nga paintalangan isuang kaposyan dati. Monotos nun no mogi humuralan. Ayay naralan nga amo no hana milo. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Oto po timotid pasti ada jalan nga akon ko insana na pay ralani di nga pay mayaan to ko. Hara no paralan nuno na pang hararalan nga akon ko right no pakaralanam oto ko magindalan. Hara itindalan nun dati dot ay aruo lima manaw nga iri may ralan. Jadi ilo raja sendiri nga haro hiralan ralan no po nga man no paswango nga orul korul siyo. Miaga lalatahan nalun ba ay asado pa yung manta ko pagalay. Bobos pia di kontrakta mangilumi si ralan haro kasari rumag. Haro rumag. Non say na dihit jalan sandakan talupid ka. Hilo na right dilay dat mantad no mo dilay dam sandakan talupid taro karalan. Kutamarudo keke kago ki. Hilo na right garabol ba itu buk itu dari dulu sampai sekarang kerajaan berganti-ganti. Jadi ilo pia talun-alun nga popo kita kumadati dat haro kasari ralan nga ino po ralan idi mia galidit tokoy otorimo mia galil talun-alun mo painghiri talun-alun nga garabol wokon haro luang haro na nangalanati simin mamanaw ko nga lumanat kadaw ralan ako posyon nga dati nga iyo dihi haro na ralan nga okoni ko o insanan no po ralan di nga apataw haro na po yung budu-budu haro no hit kiwaig katong pisalon kamuan no po itong pinayam isuang dat kaposyon dat karuhanian dati nga iyo dihi hali piyam mamanaw to kumiyam pay kinorohingan nga haro timpud ino pay ralan dati ralan rohani dati nga garabol. Haro nagitimpud ino pay ralan rohani dati nga nangarag no luwangan nangalanati isimin daw nangababak nga pingkuro piya nga indalanon to kuno po tu iri no kantay ralan Raja Darius ay so no ralan suway ko patamon no po di siya dilolo ka so kiro no po haro ralan do suway iriman di siya pendalano nga mantad ko ay so no ralan do suway ko iri iri no no kadisyo no totos no dahil siya maghumuralan nga sesudah itu raja memberi perintah ngoyo no di Daniel patamo dahil gwasi nga iri peralan ay so no ralan do suway itinumpa kamoyan dat pasti ada jalan no kagad di sinding di ku tahu Tuhan pasti ada jalan nga sayra no pod nakawaya iti pelajaran di kasuabo di bayno nga no kasimban na do pemusarahan. Ino po hita saraw kud pasti ada jalan ka nga ino po hiralani di nga kapagalay di masaala. So kiro kasindualan na ginawa ino po hiralani di nga kalay dit
kasindualan. Miagal dadi to sorow ko. Nga sera no pod nintangan to kalo nawayaan ni Raja Darius. Hara timpu doi na pairalan ni di nga iri na iralan. Ay so naralan na suway ko iri no. Komon ko na padtin nakasimbanat ay pandangan ko right it pasti ada jalan ka nga otapot ti hararalan nga iri no kanto iri po miagal na kadaw di Yesus sendiri sambayang na siyo taman Getsemani sakira na pod milam iti na garitan nga tumalibdid itaguangan ko kasyo nga kada nad miagali korohyan ko nga mano pa'y korohyan no. Haralan no po di tampinay nga awayaan di Yesus. Irini ralan. Pasti ada jalan iya. Ino pa'y ralan nga haro. Nga haro timpu-timpu dat. Ino pa'y ralan ni di nga irino. Aiso ni pagalayan. Pasti ada jalan na giri. Pasti ada jalan nga alamo nga irini ralan. Montokidit na nga dakatan dat ay COVID hapodom siyam. Haro ni piro-piro ay pagilitan dati tangan na karuhang. Amo nagi o kurangit no katongkiad. Mantad ko na dakatan nitit COVID hapodom siyam. Dadamot to kapuriman to ko. Ikalan sanandat kagul o tanuli da kesehatan kalidasan do kayo. Nga sorohon no dati dat pasti Tuhan pasti ada jalan. Haro nagi nga nagimiti di ay landat iti no kanto tiralan iti ka. Ay so no suway. Mantade dim taguangan to kono po. Sakirad otapot kapiyo dat haro katongkiad da ipagilitan dati ti ikaruhang tanganak keluarga. Mungkin kantod iri ni ralan hindi. Iri pairalan nga wayaan to kono po. Oro wolo ginawo tayo ko pa yung kuro. Iri na kantay ralan. Duwayaan dati. Alamong. Tok sakit to kono nga. Mogihum dadi ralan da swed supaya it olingasan ko pa yung kuro nga. Iri na kantay ralan hindi. Nga alamo, garabol, araat, kiluang, ay so no pagalayan, iri ni ralan. Orwo lagi nawo, orwoli, miagal na pa di Raja Darius, nga isyo kodop mumuhundom. Magihum pa dahil siya ayay ni undang-undang milo mamalapis, ano milo. Nuno di numan di siyo. Irin iti nakanta ti ralan iti ka. Ay so no, ralan da suway iri no. Patamo no di Daniel. Patamo paganuwatu may posompono may ngay sapay. Tu iri ni ralan. Sayra no pod ay nakun di Raja Darius at iri po ralan nuno pinahindalan daw. Ako nun takid akon ko atumbayaan na kinorohingan ni siyo. Tu ilo pa di nga atumbayaan di dewa-dewa. Hali piad iri ni ralan nga ino po hit lansanan di siyo nga ano tingkod. No di naman di siyo. Puasa isyo. Minangi lagi siyo mantad ikararamayan na pamagunan imilad manha kasisiwa kumadi siyo puasa. O sangulunan angay di kodok. Kamu na po itong pinay nga. Irini kaman ko dito no. Raja Darius dihot. Intangan to ko it. Pengkukurit. Ikinindalanan na wayan di siyo. Milo to ko kumuyan dat iyo lo. To ko na dam mo gindalan ni loralan dat. Ay so. Sa kirod iri no kapiralan. Sayra na pod. Ay so na ralan da suway. Kaduhungkan iri ni ralan da wayan dati. Nahayay no magihum makamus at harapo to suway dat pangilag.
iti nakanta ti ralan iti. Akunon na pod iti nakanta ti ralan dat awayaan dati mantadid di kada to kakarato pati lambus to ko dot ogirot paingkuro na pay Darius iti natiralan iti patamon na di siya dila kukuta singa ay so nasuway iriniralan kataam kosompon kasapay pauliay puasa na di siya okon ko barabis siya minaginom okon ko hinggon na sumandak ngay ay siya iti di paingkurah ta kayatid sekira kapuriman at ay sa naralan na suway umaos na kinorohingan papasalat tulun na suway may no paginom may no panigup may no inom barasun may no tuhun omitanan hali pia komonto kod atumbayan na kinorohingan ni Raja Darius nga kamoyendet milo-milo nagisi ako yati no pod miagalat min sambayang min samputul potay ko miliad sumbayang ay so ikasarit simbar akunan ta no pod iti nakanta iralandet manku iti nakanta tiralan iti ka ay so no tinalanan da suway nga so ira no pod iti ni ralan nundo pabuatan no tok hilo nundad mo nando paginom ngay kung basano matitid diri umaus sa kinorohingan man padadi hom man takalo di Darius iti nakanteralan ti patamon ni siya dilad kukuta singa katam uli okon kami naginom papatalib pati kasusan barabi sa maginom kon ko iya digi pindaw daw siya puasa minangilagi siya di karamayan panghibur doho na pakarangahan nila panghibur nga it mononondig oy lanto kandala raja harangay gundik-gundik haro gundik-gundik manghibur mangurut-ngurut kapaingkuro nga tinongkiadan nga siya osan tuangan hirine siya mamusoro kohondom kukuro na madi Daniel ka jadi hali piad pihulit-hulit kunulot okon pia ko tumbayaan na kinorohingan ni siya nga haro ho kapagalan dit iati sebagai otumbayaan na kinorohingan kadang-kadang kat okon kamiya galilo di siya humanta ko pendalano inuboros ko diteno o purimanan na po di dati miya galidit ay so naralan suway ko iri ni ralan sepatutnya iri nando kumaus to ko kinorohingan kumaus kinorohingan angay nando mo isambayang sumambayang pangaamu sumambayang pumakan nga amo kumuan na pa itang Pinay nga sayra na pod ay so naralan it ay so na diralan da suway akunan ta ko na pod iti natiralan iti ka yelo ni Darius sila monotos pa siya tumano da undang-undang tumano da hukum paingkukura raja piya nga ano milad minambatal dit peraturan miya galid di iti nakanta tiralan iti ay so na suway ko patamon na dilo kukuta singa katam uli puasa sayra da kaswabon rikatisyo wah Daniel paingkura pamulhaw da kod it ay so na harapan Daniel yun makanta diri Belsazar kakanta siya nakasimbar po Daniel kapaingkuro nga aputan dati la simbar sa suhab kulom napasi kamo ino pa di pangompok dati tit
pelajaran dati da kasuabo na bay no. Nga no kito dati det iti na patulon do asatia kumakinorohingan. Amu po kito, amu popoilo, amu siyo. Iti na patulon do asatia kumakinorohingan. Seran na kito takolot nawayaan di Nabi Daniel. Nga okon ko iso olisin dot isiyo na po nga ay suot kaboling kahangan isuang na komposyon. Haro no po. Iyati piatin it angat tatap toko do sumambayang. Angat tatap toko isuang kaugaman. Soroho no dati. Miagal pia di Daniel intalu sanga daw sumambayang. Haro himutilo kasip. Ipanumbayaan dati okon nugid ogirot toko tumanu do kinorengan okon nugid ogumuot pagumbalan rumikot. Ya di mari sekiranya pod ay kerajaan ko monotos ko mumiarad di kerajaan okon lagi monotos pambangkang mamarato. Ya di mari ponanudan dati kumakinorengan nga yodi. Kada toko na pamusorod ogirot atatap osomok asaru do sumambayang katalib nga ni pagumbalan. Intan toko na po Daniel atatap sumambayang. Gisombo di M2 haron mo ti doa Daniel la di M2 kaniham. Jam 2 da sadopon pinatantu da grupot di M2 lah. Pukul 2 doa everybody grup di M2. Harone sanaray sambayang. Wah, may DM musway. Jadi nakura tu haroy kasari masalah iti panan udah kinorohingan. Iri nga ay laan naman dati sebagai panan udah kinorohingan atau kok katali bitit ay kantakan pemagunan. Ino po hit orogani dihom. Ino po sangguyu-guyu na iman dati. Palagasan to kana si doho mantado loho dilo ka. Iri pagid sera na pod orikatan to kodit pagumbalan do rumikot pagumbalan nga orwoli buda gaginaw bo adi kinurahingan ti uhupan ka nga haroy kataadan dati ditid tokom ay osomo ko pamakinurahingan iti tu panatasan ko rogon mamaratu ka. Yadih dadi hit isuang ginawa dati. Kada ta kana pumusorod nakuro ko diti Tuhan to ako diha padulion nga. Sira no pod orikatan to di pagumbalan dorogon. Komo no po itong Pinay nga ogirot to di. Tui no po hit mi boyo mi iwoyo sa huyot. Ay rogon ngon ampo nga iri. Nga ino po itong ogirot. Miagal di Daniel. Ogirot isiyad isuang gat tumano do kinorohingan. Iri naging ngayon dilo umbalay. Ngon panatasan do mamaratu. Jadi kadi pangin sa samod. Mangin sa samod do bulo bo. Dot ay moy dot sayra no po kawaya takot tit korul ginawa dati. Idan rogon potay ko dan tulun na tawayaan no pagugumbal ko dati. Nga mano pa dati boroso dot. Puji Tuhan tu osomo ko kinorohingan iti tu umbalano ko di rogon ka. Rogon tingkadan komo pa di nga osomok to ko kumakinorohingan. Haron nagi mangko dihot kemungkinan dat iati na po nga imimpay-impa na taratu. Sayra na po mimpay-impa na rumatu hingga pakayaan tok panatasan nundod mamaratu. Hiri no ni rogon na mamaratu giso mo maingay na suwang na tulun. May pamarasok da mamaratu. Kamu ano pa di nga kadi panginginsok. Ino pa dit gumu na hipagugumbal at mamaratu dati nga
Sorohon no kago datid. Ay, gidi nila no mimpay-mpa natid arato. Miagalaman no mongiog to tapayas. Sekira tua tapayas. Mo iyogot tilo guas daw gi. Mingoy pingoy punod yun di tumatak no nga okon gi panatasan. Haro ni kanta kandet sairan pod iti no pakatumbay dati nga miagali di tumatak no to kita dirogon. Tiri nundok panatasan mo mongiog to mod. Nga iyo di pia kumoyan no po nga ay pemuhandaman po dati nga idong kinorohingan ko po ito umbalano ko po rogon. Kano po umbalano rogon. Rogon na sangano di ba? Jadi may na dati soroho dat sayra na pod osomok to ko kumakinorohingan. Okon ko isuot ay syarat ay so nundo ko yung goritan dat awayan dati. Intan pubugyam hinggo to ko iti to ko pumugunan. Komun pa nga dadamot iti to ko pumugunan. Irogon nga mayaw kayaw po isyo. Hino pumiduidu. Haro po nga minrogon-rogon itong ulun. Komun po nga ato ko no mogidu ato ko no katalib mantadet korwol no ginawo dati det dadamot iti pumugunan. Okon no ko mantad ko kapuriman na miyagalid di. Sumakit to ko Iho no po dadi ko sorom. Pananud po kinorahingan aiso na da ko mundo sumakit. Yun dah. Hinggo na gidid. No luwalu. To ko po sakit iti wo. Haro na tinggi darah. Haro na darah tinggi. Haro na itong misasabu. O gumu no ko sakit. Pananud to kay makinorohingan. Satia ang tatap to ko. Nga no po dihit panginsan ng ginawa. Potamo doon nakantad iya ti awayaan itid. Sa kira na pagyandad sumakit ta ipomagunan. Langadon ni ti pomagunan no kasuang kasuruga. Natumbayan ako sa kira pod aramay iti pomagunan. No di man no mundali. Nga mantad ko gumu ko yung goritan ti pomagunan ikalansanan dati. Sira do kasuang kasuruga sumonu. Taka na da langadon iti pomagunan. Tu ninggorit to kono diti. Isay po di langadon nga sakira no pod iti no po pamagunan nga miagal no suruga. Langadon to kay gumuli. Ino po di tuhot dati nga amo nang kudi kinorahingan popoidu isuang ko kay goritan dati. Nakito to ko di loralandot nawayaan di Raja Darius. Iri ni ralan. Iyati ka daw nga sera kawaya to kad nununu kantakan kaboling kahang koposyon kasindualan panasakit. Mimbulay na latuhot tet aiso nang kudihot kuwasa de kinorahingan na manguhup dohot di ka. Kada ko ilad iri ni ralan. Iri ni wayaan. Iri not satu-satunya jalan do wayaan dati. Kanto. Jadi sera no pa kawaya to kada sumonu. Iti nakanta tiralan iti Oke. Oke kan iti tumagod tago di matakuri. Oke, tidak apa. Kau lain pa tidak apa lah. Mungkin lah. Kau lain pa ilahom hirin na daro hidahit. Akapi puasa ginawa. Miyagalid di sangulunat minaborasat. Miguli-guli ako ti sumambaya nga. Gumu. Kasusaan no po doon awayaan nga. Kasimban ngay dihot. Di siya pendapat. Haro na po'y kasusan na abantalan aruban di siya. Okon na di ka manguhat at nakurati Tuhan tu iya titawayaan ko ka. No ka di siya. Iya ti piyahat pawayaan no doon nga taguangon kuno po ka.
Sairad haro kanta-kando korikot, nunununuhot masalah, bah, apalagi yang Tuhan mau kasih datang. Nu padi kagu porikotan nu ka. Katalibo isa masalah, koboros no. Harupo kagu, harupo kagu ka. Mandadandad gini dahara masalah rumikot tuit. Painsa dia na tumuguang. Iya dadi di mandatin di bunga tok o kan mati ko osono ngiri. O inggorit mo dit kopurimanan dati. Nga paingkukuran na waya anat isuang pelajaran dati di kasuaban bayno. Ino pa'y kalansanan ko nga nakanuh dah det suai komonimban det no kadida malayo persepsi te ko it pemuhandaman datid kinorohingan popoidu isyo nga iri na kanteralanid di bo man tadi di muhayaan to ko no sekirin pod sumakit oralan sirad opurimanan kud iyo haratorwol hara sakit sekirin pod iti ni ralanam wayaan taguangan to kono pa'y sakit sekirad hari ipagilitan dati det ay nadakatan dit COVID hopodom siam. Iri na kanteralan di. Iri na kanteralan taguangan no miyampaid o giro to ginawa. Paingkuroh pia kasunsudan ni diralan nga patilam busta ko o giro to kumakinorohingan. Iya di na bari. Iralan ay sa pagalayan haropia tarapik asaman. Aya. Asaman no ditibay na ay sa di pagalayan. Iri ni ralan ay sa no pagalayan da suway. Itarapik nga mo ngayon ako pidihirid ay sa pagalayan. Nga iyo lo nulot ay sa irak ka magindalan takon italon-alon napatay runtik. Tau burus sa hirin na gid ay sa pagalayan ni tarapik. Nga iri ni ralan. Ay sa naralan makisaman na poti ka. Kuren po, saman lah. Tu iri ni ralan. Jadi isuang keposian dati nga gumu na day kasindualan dati kumakin orhingan no kuro tu ako manguhuk. No kuro tu iya tiralan da awayaan ko. Kada ko'y laid iri ni ralan. Taguangan no po dati. Miyampay dat pati lambus toko dat ogirot kumakin orhingan. Bah, tok kom anaru hindi kasari oy gi. Pohilon to ko na pelajaran dati kaun dot ay kapag yampayan dati da kasuaban da bayno dadamot dati da magindalan paingkuro na po awayan dati nga no kala na wayan ni Raja Darius puasa isyo jadi iyati kadaw nga sera no pod ay okunan dati iti nakanta tiralan iti ka pati lambus to kon ay migit to kinorohingan kadad o gumu o sasal tumilambus gumirot to ko sumondi to ko paingkuran po ralanda awayan dati Umulan dati mo bisusuay patapugin mana toriri mo dito sindura kada katongo haruson dihon no gitambalo Yesus kasasarit korongo ay soko ira sinulong kadang kotong Yesus lison dihon. Ano misis sa tokod isong samayang? Kinorohingan iswang kerajaan sorga, konsi ko udo bayno insan pod onsi kawihay mantadot. Panghakanu gisam alo mispira mutandahay mantada kasalimpunon na gisam da napupusan
iti kay si sandahay dat sumambayang kasuaban na bayno. Kung sikaw nagi mantadet panambarasan di nawayaan dahay maya di paingkurat nantakan nawayaan di Raja Darius. Miloh nagi minanahakot isa pakaguhot panantudukan kumadahay. Sayra da apurimanan dahay ay saralan nga irih ni ralan da apatut dahay dawayaan. May nehay uhupay, may nehay ahako, gisombo o girot, ang patilombo si head ay sumundi kasari dia Tuhan. Haro timpun-timpun aralan dawayaan dahay nga isuang ka goritan. Iri nakantiralan dawayaan dahay nga iya na po nga ay kaumalat mo ng kiyad dahay. Ayahay kay lohom nunuhot modon dit nununo pa it kabaling kahanggat awayan dahay nga inapohit panumbayaan dahayom harohot tamodon no sayra na kawaya ay hay dumiyagalid di. May nahay uhupay gisambot katilombo si head o girot sumon di kasari kumadya. Pahingka nagiit sumakit ngay nangadakatan da pa na sakit pansuanglet COVID hapodom siyam nga sakirad iri niralanda awayan diolo panuay nilo dat kagarasan na ginawo patilombos kasari iman diolo nuno na pakasunsudan nga nakasadya nilo dat tumuguang di ralan da tindalan niti. Kung sikaw Tuhan iti naman ti sambayang dahay mandahay parikota kumadya maya di Jesus. Amen. Okay, kung sikaw da na pagiampayan dati dit kaswabo na bay no. Paingkuro nang ko kinasunsudan di Daniel. Lahawa isi di raja no kasimbar potay ka isiyo kaamu. Pailan dati at sarita da suwab. Hinako po asanang papaindalan dat buruan na tara da bay no.